Juan Kapitulo 18. Inyang asabi na nung Jesus ding ama nung deti. Mineya akaya beno ding kayang alagad. King sumangid ning bati sedron. Anong nuka rin. Ating metong amula aliban na. Patina ding kayang alagad. Ngeni Judas man amiglingu kaya. Balo ne ingkarinan ay ta. Uling Jesus. Madalas siyang makitipon ka rin. Karingkeyang alagad. Kanita i Judas. Inyang tanggapano ding metong atapok akawal at pekapun. Akaya bera ding punting saserdotes. Ang ponting fariseyos. Minela ka rin makisulu at sandata. Jesus pin. Ang tining balo no ding hanggang bagay adatang kaya. Linwalya. At sinabi na karela. Ninong panintunan niyo? Pekibatande. Jesus ning Nazaret. Jesus sinabi na karela. Ako ya. At Judas man amiglingu kaya. Makatalakad yang abera. Inyang asabi napin karela. Ako ya. Minurong la at niragsala king gabon. Pasibayo pin kitnan nala. Ninong panintunan yu. At sinabi ra. Jesus ning Nazaret. Jesus may kibatya. Sinabi ko na kay kayo, king ako ya. Nung ako ping panintunan niyo, paboren niyong makoreni. Bang matupad ing ama nung sinabi na, karetang binye mo ka na ako, ala kong binating ni metong. Simon Pedro, antining atinyang metong at talibong, begot ne. At tebak ne ing ipos na ning matas a saserdote, at pinungot ne ing balugbog ng wanan. Ngeni ing lagyo na ning alipan, Malko. Jesus pin sinabi na kang Pedro. Ibili me ing talibong king kaluban. Ing kopa abinye na kanakong ipako, ekewari inuman? Inya ing tapok ating koronel, ang ponting pekapon ding Hudyos. Dekap de Jesus, at ginapos de. At inatad de pa mo kang Anas. Uling katuwangan ng Caifás, amatas a saserdote king banwang ita. I Caifás, ya itang minusok ka ring Hudyos, king karangpatan ing metong ataw, Mateya, king uli na ning balayan. At Simon Pedro, tinukiya kang Jesus, ating metong muna mang alagad. Ngeni ing alagad da ita, kakilala ne ning matas a saserdote. At abe ning linob Jesus king patio ning matas a saserdote. Dapo ti Pedro melakwan niya, lelening pasbul nanganlual. Nungin niya, linwalyapin itang metong ayalagad, akakilala na ning matas a saserdote. At may kisabiya king babaeng bante pasbul. At linod ni i Pedro. Ing dalagang bante king pasbul, sinabi na kang Pedro. Metong ka naman karing alagad na ning taong ite? Ya, sinabi na. Aliko. Ngeni ding ipus ang ponding pekapon, makatalakadla ka rin. Pepataw lang metong adapog auling, antining marimla, at ila magsalabla. At ti Pedro, abe raya naman, makatalakad at magsalab. Ing matas a saserdote pin, kitang nakang Jesus tungkol karing alagad, at tungkol king kayang turo. Jesus, peki batani. Ako bulalag aminyabi ko kinyato. Parati kong tinuro karing sinagogas at king pisamban.
nung nula mititipon di hanggang Hudyos. At king makasalikot, kuminyabi na anuman. Bakit kukutnan mo ko? Ikutang mo karetang may karamdam ka na ako, ing sinabi ko karela. O ini, deti, balura, ing sinabi ko. At inyang sinabi na naiti, ing metong karing pekapun ang makatalakad siping na, timpaling ni Jesus. Nga nang sinabi, makibat kang makanyan king matas a saserdote? Pekibatan ng Jesus. Nung minyabi kong marawak, dinan mong pangatutu ing dewa ka na. Dapot nung mayap, bakit timpaling mo ko? Ianas kanita, makataliyang pepatad na kang Caifas amatas a saserdote. Ngeni Simon Pedro at Chukarin, makatalakad at magsalab. Sinabi rapid kaya, Ika, metong kamo naman karing alagad na? Ya, pepayalyana, at sinabi na, aliko. Sinabi na ning metong karing ipus na ning matas a saserdote. Aka mag-anak na nitang pinunggot na balugbog Pedro. Era kawari ikit, abe nakaking mula. I Pedro pin pepayalyaneng tasibayo. At kanita mo rin, tinulawok ya ing metong atatyo mano. Inatad depin king pretorio i Jesus, amenibat kang Caifas. At maranon, at ila elalinob king pretorio. Bang ela mimusingan, nung emangan la king Pasko. Ipilato, liwalan nopin, at sinabi na, nanong sumbong yu laban king taong ini, may kibatla at sinabi rakeya. Nung eya mo mapanyapat marawak ing taong iti, eminesa de la keka. Ipilato, sinabi napin karela, kuwanan niyang diliyo, at atulan niya agpangking kekong kautusan. Sinabi rakeya ding Hudyos, karampatan kay kami, ing papate kaninuman. Bang matupad ing amanong sinabi ng Jesus, ay pakilala na, nung nanong kamatayan ay ikamate na. Ipilato pin linubiyang pepasibayo king pretorio, at inyang inawos ni Jesus, at sinabi na kaya, ika ing ari ding Hudyos? May kibat ya Jesus. Sasabihan mo iti king kekang sarili? O sinabi ra keka ding aliwa iti tungkol ka na ako? May kibat ya Ipilato. Hudyo ware, ing tune mumuring kabalayan ang ponding-ponding saserdotes. Delara ka kanako. Nanong depatan mo? Jesus may kibat ya. Ing kayarian ko king yatong iti. Nung king yatong iti, ya ing kayarian ko. Ding talasuyo ko, makilaban lapin, bang kumiyabye karing Hudyos. Dapat ngayni, ing kayarian ko keti. Ipilato kanita, sinabi na kaya, ari kapen? May kibat ya Jesus. Ika sasabihan mo king ari ko. Ako, mibayit ko dikil kaniti. At dikil kaniti, mineko king yato. Bangun niya kong patutu king katutuan. Ing balang metong atyo king katutuan, pakiramdaman na ing swala ko. Sinabi ng Pilato kaya, nano ta ing katutuan? At kaibat nang sinabi iti, liwalan nung pepasibayo ding Hudyos, at nga nakarela. Kumanakit kasalanan kaya. Dapat ikayo, atin kong ugali ay ibulos kay kayo ing katao ing Pasko. Buriyupin ay ibulos kay kayo ing ari ding Hudyos.
Kanita ilangan kinulisak lang pepasibayo. Ngarang sinabi, aliwaya iti, nungay ibarabas. Ngeni ibarabas. Tulisan niya.